barui ba kgaolo ya kgalagadi ba ba eletsang go rekisetsa mmaraka wa Europa ba rotloediwa go kwadisa mekgotla ya bone. Theko ya ditemane tse di epiwang e tsweletse ka go wela tlase tateng ya tlhwatlhwa e kwa tlase ya ditemane tsa maitirelo. Ditlhopha tsa leke kgolwane ya kgwele ya dinao ya monogae di letlelelwa go tshameka ka batswakwa ba ka tshwara botlhano. Motho yetso ntere go dumeditse go amogela nna ke bile Original Richardson. Dumela wetsona ke kgomotsa go tukile mme ke le bonge ba bitseng go ka thusa ke na ranolang ka puo ya diata. Ha re tsena mo pegong ya go sethweng. Tona wa Botswana Dr. Stephen Modise o letse a roletse palamente pego ka dikgwetho tse di apere mahama wa Botswana le gore maikaelelo a pone e le lephata keng go rarabolola seemo se. Tona a re go phunyega ga sekgwama sa puso go bakile thaelo e tseneletseng ya melemo, dipilisi le ditamelo tse dingwe tsa botsogo. Ka jalo lephata la gagwe le bone go le maleba go hokotsa go apiwa kgotsa go ntshiwa ga ditirelo dingwe go itebaganya thata le go somarela matshelo a batho. Dr. Modise o tlhalositse ha lephata la gagwe le kolota mahama o ikemetseng wa botsogo 1 billion pula. A re mengwe ya melemo e thaelang mo nakong eno ke ya makoa a akaretsa madi a matona, kankere, sukiri, matho, khupelo, kgotholo e tona, malwetse a tlhaloganyo gareng ga mangwe. Tona o tlhalositse ha mo nakong eno lephata le tla itebaganya le thuso ya potako le maaro a potako. Thulaganyo e ntseng e dirwa ya go tsewa ga melemo ya malwetse a sa tshelanweng kwa mahelong a botsogo a ikemetseng e tanama emisitswe. The Ministry of Health has started mobilizing funds from non-life-saving accounts to augment funds for the needed medicines and medical commodities. We have also engaged external funders and partners and are currently exploring opportunities for reprogramming some funds so that they help us address the current challenges. We also anticipate that our decision to use the UN organ procurement platforms that reduce the cost of products like UNICEF and the Global Drug Facility will help us to secure the much needed medicines and medical commodities quickly and at a cheaper cost. Mohammed Temane o tswang kgakala e le mokwatla wa itsholelo ya lefatshe leno o faraferwe ke dikgwetlo ka ntata ya go gola ga ditemane tse di itiretsweng ga mmogo le go wa ga theko ya ditemane ke lefatshe la China le le ntseng le reka temane e sa tlhatswiwang ka bontsi mo dingwageng. Fa ba buisana le lekalana la BTV News maabane ba gona ba DBS ba re go tlhoka go rekwa ga ditemane ke lefatshe la China go amile mohama o thata lefatshe ka bophara go tlhoka go reka temane mo ke lefatshe la China go bakilwe ke go wela tlase ga itsholelo ya lefatshe leo ga mmogo le go gola ga gauta jaaka nngwe ya ditswamong tse di ikanyegang. I would like to start with how things have progressed over the last couple of years. It has been an exceptionally challenging market conditions for diamonds. Post-COVID, we did very well with natural diamond jewelry sales. And we've seen that there's been a bit of a peak, and then in 23 and 24, we saw some real lag in terms of natural diamond demand or rough diamond sales. There has been a significant downturn in China. So Chinese economy is one of our biggest consumers of natural diamond jewelry. And we've also seen the growth of synthetic diamond supply as well, which has started to penetrate natural diamond jewelry demand. So those are the main headlines in terms of the overall global market conditions that have led to some low results for De Beers for Q2. Okay. Yeah, I think as Neri sort of alluded to and touched on there, it's a very challenging time, and it has been a challenging time for quite a while now. I feel like the last time I was here still talking about a challenging time, and it continues to be a challenging time. I think if we look at the industry and where we are, the downturn in China really, hampered global diamond demand. So if you look back at where China was sort of pre-COVID, China used to be the second
importer, or at least, importer, or the second biggest diamond market, China really hasn't come back. And actually, to even exacerbate the problem even a bit more, we've seen some of the polish that was previously in China being exported out into the market. So instead of China being a net importer, it has now become a net exporter. And one could even argue to a certain degree, even competing with us in terms of trying to sell diamonds there, given the sort of the excess availability that was in China. I think the other thing as well is just the lab grown, and we can't underplay sort of the impact that lab grown has had on in the diamond industry. Particularly now where, a lot of consumers are economically challenged and a lot of people have been attracted to lab grown because of the lower price point. You put these two elements together, it's led to, the situation where we're currently finding ourselves. And to even further exacerbate things, we now have this uncertainty in the global sort of macroeconomic space where we have, the word of the town, tariffs. We've seen some stabilization, following last week's announcements on the tariffs, but you'd appreciate that in some of the regions where, we currently trade, or some of the regions that are big influencers in terms of the diamond industry, that tariff rates continue to be high. And in particular, I'm looking at India and South Africa there. Our understanding is, particularly in the case of India, which manufactures 90% of the diamonds, our understanding is conversations are still ongoing, and we hope that in the end, hopefully the US and India come to a trade agreement that's beneficial to both countries, which will also hopefully see a reduced tariff rate. Barua kgomo ba ba eletsang gore nama ya dikgomo tsa bone e rekisiwe ko marakeng wa Europa ba rotloeditswe go ikwadisa gore ba tle ba thathelelwe dikitso tse di maleba tse di tla ba kgontshang go atega mo ditsetaneng tse di thokiwang mo moruing yo ruelang dikgomo tsa maraka wa Europa. Se se builwe ke mogokaganyi wa ditirelo kwa lephateng la temothuo ko kgaolong ya Kgalagadi North go ditshupong tsa kgaolo eo kwa Tshane le mo modung wa Kapego. Rempipi o tlhalositse fa go tsaya karolo mo ga barui ba kgaolo eno ka go rekisa nama kwa mafatsheng a Europa go tla ba fa sebaka sa go nna le dipoelo tse di nametsang, mme gape go tla oketsa boleng jwa go dira dithoto tse di harologaneng. O ne gape a rotloetsa barui go ikwadisetsa lenaneo le, a supa fa puso le bana le seabe ba itlamile go ba rotloetsa ka go ba tlhatlhelela ka dikitso, ditlankana ga mmogo le tsotlhe tse di tlhokagalang gore ba kgone go rekisa kwa ntle ga lefatshe leno. Go simolola ka January go tla go tsena gompieno re setse re pegile dikgomo tse 288 tse di yang ko EU go tswa mo kgaolong ya rona. Go na le ditsela tse e leng gore o tshwanetse gore o di hitheletse gore o kgone go nna mo tsa karolo mo kgannye. Re na le dikgomo tsotlhe tona mo kgaolong ya rona di ka nna 77,000. Mme ala ke supe gore itse le go tsosolosa difamara ka gore segolo yang ntse le bona ba ipetse selo sa gore thimiana ba bua ka yone gore ba lebaganya le gore ba tsosolose molemi o ko tlase go mo tisa mo thuong ya commercial kana ya ha godimo ke sengwe se e leng gore ke lemogela gore se tle gore berekela mo song ya ka ntse eme. Ditshupo di tshwaneletse go tlhalosiwa fa di gokaganya batho ga mmogo le go aga mowa wa go ipelahatsa. Se ke se ratileng thata ke gore bagobi ba ba botlana thata sone se se ntumeditseng gore a ke lebelela hela bophara jaane ga ke a re ba tshotse ka maleke mme hela motho wa no wa go lala o tshidile ko malapeng gompieno. Bo lehatshe leno le rekisa nama kwa mafatsheng a Europa go na le seabe se se tona mo go tlatseng sekgwama sa puso, mme ebile lefatshe leno le boe le busetse serodumo sa go nna morekisi mogolo wa nama ya kgomo le nna mo tshiamelong ya go rekisa le kwa mafatsheng a Asia kwa go setseng go bonwe mmaraka teng. Neo Modungwa, Botswana Television, Tshane. Tona ya lephata la dikgaolo le tsa ngwao re ke tlhalefile Motshegwa o gateletse botlhokwa jwa tshwaragano ya puso le mhama yo ikemetseng ka jana go tsamaelana le maitlamo a puso a go tokafatsa dikago mo lefatsheng leno. Tona Motshegwa wa kgoletse sekolo sa Regent Hill International School go aga ntlo le halhala e nang le ditirelo tsa maranyane a maemo a ntlha a tla sologela molemo sekolo ka go tokafatsa dithuto le gone go akolwa ke setšhaba.
o boletse fa go agiwa ga ntlo le halhala eo e le bokao jwa gore dikolo tse di ikemetseng di tsweletse ka go tshwaragana le puso go tlhabolola dikago. Amidst growing concerns over the alarming rates of violence across this country, a clarion call is being made to tackle the issue by any means necessary. Pageantry being one of the methods being employed to find this scourge. The Master and Miss Molepolle pageant will be spearheading peer education initiatives in schools across Molepolole, a role crucial in promoting awareness and inspiring other young Mthwetso tshwarelo ka pego eo mme ha re tswelela le tsone maabane ha a bua le BTV News mme ga dikgang wa tsa kgwebo re Victor Batwing a re le ha tshileno le tshwanetse go ikagela di-company tse dintsi tse di tla rethatsang ditemane mono gae gore le tele kgone go nna le dipoelo tse di botoka se se ta morago ga gore lehatshe la America le tsenye lekgetho la 15% mo dithutong tse di tswang mo mahatsheng a le 12 mo kgaolong ya Afrika go akaretswa la Botswana mme ga dikgang Batwing o tlhalositse ha phetogo e na le ditamorago mo thekisong ya ditemane tsa lehatshe le ka ebile lehatshe la Botswana le rekisetsa bontsi jwa ditemane tsa lone tse di sa rethadiwang go la India le di rethatsang pele le lone le di rekisetsa lehatshe la America. Lehatshe la India lone le ta kgethisiwa 25%. Ha o ka ela thoko tsone tse di policy ke tsone tse di tswang gone mo bo 680 o buang ka ene from the Diamond Park, so is so we need something that is massive. In fact, we could even create, if we want to go big, now we are at a point where we have to decide whether we still want to go with this precious stone and relieve elsewhere. But if we still want to camp money, we would have to go big and even create an entire city diamond polishing, because tse di rafu di teng di dintsi. Re tswelela Mthwetso go solofetse gore go tsewe tshwetso ka go farologana ga ba lelwapa la tautona wa pele o saleng a tlhokafala kgwedi tse pedi tse di fetileng Edgar Lungu le puso ya Zambia e solofetswe beke eno morago ga go gogagogana kwa lekgotleng la ditsheko la South Africa kwa toropong ya Pretoria. Kgangkgolo e le gore tautona wa pele Lungu o tshwanetse go fitlhwa kae mme ba lelwapa la ga Lungu ba re a fitlhwe kwa South Africa kwa tlhokafetseng teng ka Seetebosigo fa puso ya Zambia ba re o tshwanetse go busetswa gae mme a fitlhwe kwa embassy kwa go fitlhwang botautona ba pele ba lefatshe leo. Moeledi wa puso Advocate Ben Stoop a re se ba lelwapa ba se batlang ha se nyalane le se moswi Lungu a neng a se eletsa. Go taya ditsheko ya molao motheo wa Cameroon e ganne kopo ya ga Maurice Kamto ya go emela maemo a botautona. Kamto ke mongwe wa batho ba ba tumileng thata ba ba kgalang tautona Paul Biya. Kamto o duleng mo mokgatlhong wa Cameroon Renaissance Movement ka Seetebosigo o ne a tswa maemo a bobedi morago ga ga Biya mo dithophong tsa botautona ka ngwaga wa 2018. Monongwaga o ne a supile kgatlhego gape a eme ka konopo ya party ya African Movement for New Independence and Democracy. La go ntse jalo tshwetso e tserweng ke kgota ya molao motheo e mo kgapetse nte ga lepelo la dithopho tsa botautona. Le kgota la dithopho la Cameroon Election Commission le hile teta bonthopheng ba le 13 mo go ba le 23 go akarediwa Biya le moanamisa mahoko wa pele wa puso Isa Chiroma Bakari. Lekgotla la ditshwanelo tsa setho la Human Rights Watch le tlhagisitse gore go itsa Kamto go ema go tabaka dingongorego ka go sa gololesega le go thapa tsamaiso ya dithopho. Motho nterna mere di tshwere gone go re tse jaanong tsa metshameko le timong patane. Motho madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong ono. Re di simolola fa ka tsa kgwele ya dinao.
e tla re mo pakeng ya 2025-2026 ya liki ya FNB Premiership ditlhopha di letlelelwe go dirisa batshameki ba ba tswang ko ntle ba le batlhano seo se tlhalositswe ke mookamedi wa lekgotla la Botswana Football Association Mfolo ga buisana jalo le Kgomotso Sefako. Mfolo a re ba ne ba lebeletse dilo di tshwana le ditumalano magareng ga batshameki le dithopa go hema dikgogakgogano jaaka nako e ntsi batshameki ba ne ba supa go sa itumela. So we just arrived at that decision. Re lebeletse gore let them observe the contractual obligations. Ka gore ba ne ba tsile go gore ba re bolla gore kana ha ba register player tse 5 mme ba letlele gore ba tshamekise tharo go ba costela. It is a high cost to them. Ordinarily, they will be having 2 extra players that they are paying. So they are on that basis. Let's observe the contractual obligations. How terminate the contracts of the player, and because it's foreign players, the hands are different go FIFA. Molao o ntse o le teng o ne o letelela batshameki ba le bararo fela e le tsela ya go fa dithopa sebaka sa go dirisa batshameki ba botlana. We want an influx of more youth players from under 20, under 23 to make it in the starting lineup because those are the players that ultimately go to your zebras. Re batla batshameki ba botlana ba le bantsi ka gore batshameki ba ke bona ba ba yang go dithopeng tsa setšhaba ka go farologana. Jaanong fa re na le batshameki ba tswang kwa ntle ba le bantsi go baya ba botana ka fa mosing fa go tamo gore ba akarediwe mo liking e kgolwane ke sone se re ntse re letelela gore go tshameke ba le bararo fela. Re na le molao o buang gore dithopa tsa rona di kwadisa batshameki ba tswang kwa ntle ba ba setseng ba tshamekela mafatshe a bone ka gore seo se godisa liki ya rona. Made it very clear ha re boela go tswana gore we will only allow foreign players who have a minimum number of caps from their national teams. Le fa go ntse jalo molao o ga se wa senela ruri jaaka bontsi jwa nako go lebelelwa diemo tse di leng teng. This is a policy. Regulations on the status on transfer of players is a policy. Like it's a regulation. It's not like an act. So a policy, it's circumstantial. Allow like DM. So melao e ka gore ke e rekaela gore dire yang bontsi jwa nako e laolwa ke diemo tsa nako eo jaaka gompieno dithopa di dirile kopo e mo nakong ya gompieno ke molao wa nakwana o e leng gore o ka fetoga nakong re lebile diemo tsa nako eo. At this point in time, like we are saying, it's interim, but the circumstances will still dictate also gore we go back to the regulations and normalize. Paka e ntšha 2025-2026 e tla thagolelwa ntsela ke phuthago kgolo ya lekgotla la Botswana Football Association kgwedi eno e fara bongwe kwa jwaneng e solofetse go simolola kgwedi eno e le 16. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Re tswa go tsa kgwele ya dinao re lebe jaanong tsa motshameko wa basketball morago ga go emisiwa ka sebaka sa paka ya mariga. Diliki tsa Botswana Basketball Association tsa Division 1 le Division 2 di tla tswelela go simolola ka la botlhano wa beke eno. Tshefatso Malepa o buisane le bone a lebela pele metshameko eo. E re jaaka motshameko wa basketball o tumile ka go tshamekelwa mo ntlong go tlhaelelwa ke ditsompelo ga lekgotla la Botswana Basketball Association e nnile lone le baka legolo le le tlamileng gore diliki tseo di emisiwe ka nakwana go sireletsa batshameki mo manokonokong a serame. Lekgotla le tsene mo tumalanong le sekolo sa Baisago go dirisa mabala a bone go tshwara metshameko ya liki. E re ka jaanong paka ya mariga e fetile ditlhopha di solofetse go boela mabaleng go tswelela le kgaisano. Our plan is by this weekend, Friday, we call it the second round, but how we level it says that get the second round for our Division 1 men and women, and then for the Division 2, whenever we make a round day one, we have more teams in that bracket, so it's only from the last season. But generally Hillary beats around 2. Re lentswa diliki tse di tsweletseng ntleng le morotloetse ope botsamaisi jwa diliki tse bo dula ka metlhale e mengwe ya go kokoanya madi go tsamaisa diliki tse. Ga ise re bone sponsor go bua nnete. So currently sponsorships se leng teng ke we depend on teams to pay what we call league subscriptions. Ke tsone tse di re thusang go duela
our officials, referees and table officials, and statistics, and also for the venue. Le kitse ka bobedi di na di tlhopha di le mmalwa tse di magorogo masha se di tlisitseng phatisano e mashetla mme go solofetse gore le mo tikologong ya bobedi kgaisano e tswelele e ntse e le thata ya lentswe. Competition is quite exciting. If you look at the D1 men, the women, and also the Division 2, the teams are more or less at par, so the competition is really tight, and we are hoping it's going to continue into the second round, especially that will be coming towards the end of the league to determine who is number 1, who is number 2, and then who goes into the national championships. You'll note that our national championships are such that we have teams coming from the North League. We have the North League and then the South League. So the competition is tough in the sense that this year, as compared to last year, we'll have 2 teams coming from this side for the men's, competing against the North, 1 and 2 from the North. So it's quite interesting. Tikologo ya bobedi ya dilekitse e solofetse go simolola phato ya afera bobedi fa se ka makgaolakgang a kgaisano e a tla akaretsang ditlhopha tse 4 tse di go godimo a tla tshegediwa lwetse a le 12 kwa Warapa fa makgaolakgang a tla nna lwetse a le 19. Tshegofatso Malepa, BTV Sport, Gaborone. Lekoko go tswa kwa lekgotleng la World Athletics le gorogile maabane mo notropokgolo Gaborone go tla go lekola dipaakanyo tsa go tshegetsa World Athletics Relay tse di tla tshwarwang mo ngwageng o tlang wa 2026. Mo malatsing a mabedi a latelang lekoko leo le tla etela mafelo a botlhokwa jaaka lebala legolo la setšhaba le leng lone le tla tshegetsang dikgaisano tseo mo ngwageng o tlang. Gamogo le go lekola di hotele tse e leng gore batshameki le baeng ba tla bo ba nna mo go tsone. Lekoko leo gape le tla nna le puisano le komiti e rulaganyetsang dikgaisano tseo tsa mahatshe-hatshe. We are going to look at the stadium, of course, where the competition will take place, but also at the other official venues. We will have to inspect all the hotels and all the places where we will have like our social events, let's say. So it's a very, very important visit for us. Re ya go etela lebala legolo la setšhaba kwa go tla bong go tshegeditswe mabelo teng. Re tla ya go bona le dihotele tse baeng le batabogi ba tla bong ba nna teng. Loeto le le botlhokwa thata ka jaana re batla go bona gore ipaakanyo ya Botswana e tsweletse jang. Not only World Athletics events, these are the events that we are doing together with the LOC. So we cannot host the event without the help, of course, of the host city and of the host country. So it's like a constant collaboration, and it's a 50-50 effort. So that's why we need to make sure that we are going to put the same amount of effort and that everything will be well taken care of. The delegation is here for a site visit. At 1 o'clock, we are starting a meeting. Ra go nna le bokopano jo lekoko le tla rorelang gore ba solofetse mo go rona le rona re tla ba itsisi ka ipaakanyo ya rona. The LOC, then after that at around 3:30 we'll be moving to the national stadium. The first thing is that after their presentation, the LOC will present their preparation, how far they have been up to now and what they are expecting to do in the next few months. Then thereafter at 3:30 we'll be moving to the national stadium. Following morning at 9 they start to visit the accommodation. Ka nako ya gompieno lebala legolo la setšhaba le a baakangwa ebile re solofetse gore le tla bo le siame ngwaga ono o fela. Broadcast, hotel, every sector will be having its hotel. Media will be having its hotel. They are going to continue visiting the hotels, because even at the hotels, it's not only about accommodation. There must be meeting rooms. Let's say, for instance, at the Athletes Hotel, you need to have the physio room, doctor's room. The national stadium, as we speak, the contractor is on site, and we're expecting it to the contractor to hand us the competition venue by December. Motho a re dibe khutlo ka tsela e ntseng jalo ka jana le ka nako tsotlhe tsela o ikantse rona mosokio.
This is us. We like to walk, talk, and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers.